Iyi ni BBC gahuza miryango ivugira Nairobi kuri metero 19 na 31 ku mirongo FM mu yaga binini no kuri internet kuri bbc.gahuza.com. Ubu ni isaha imwe n'igice z'ijoro i Nairobi, ni isaha 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Bernard Bankukira. Mwire bakunzi ba BBC gahuza miryango, turi kwa kane igenekerezo rya 28 z'ukwa gatanu 2026. Mu ncamake makuru tugiye kwashikiriza mu Burundi, bamwe mu banyabujumbura baridogera amashirahamwe ajeje kwegeranya yara atubahiriza ivyo yiyemeje. Uwoza gasiraba muhira uza gusanga ari yararigereza kure, inyo ziratanguye kuza ziraza ziza aho tutekera. Ubu tugiye kugwara n'ingwara tutazi. Naho muri Kongo Kinshasa mu gihe abandura ikiza ca Ebola bandanya biyongera, utwigoro two kukigwanya turacabandanya duhura n'inzitizi. Tubafite kandi n'ikinamico urunana makuru hagarare na Latifa Mutesi. Ishami rya ONU rijeje amagara y'abantu kw'isi OMS rivuga ko ririko rirakomeza ubushobozi bw'amalaboratoire muri Republika ya Demokarasi ya Kongo nka kimwe mu biri mu twigoro two kugwanya ikiza ca Ebola. Umukuru waryo Tedros Adhanom Ghebreyesus avuga ko ugukorana n'ikigo cy'igihugu kijeje ubushakashatsi mu by'ubuvuzi kiri Kinshasa bizotuma ibipimo bikogwa vuba kandi n'amakuru yabanduye atangwa hakiri kare. OMS ivuga kandi ko yamaze gushikana hafi amatoni 5 y'ibikoresho by'ubuvuzi Ibunia, umugwa mukuru w'intara ya Ituri, ari naho ico kiza catanguriye. Ubwoko bwa Ebola butamenyerewe buzwi ko bumaze guhitana abantu barenga 200, abarenga 1000 nabo bakaba bakekwa ko bayanduye. Tukiri mu gihugu nyene, abajejwe amagara y'abantu bavuga ko ingingo zo kugerageza guhagarika ikiza ca Ebola mu seruko bw'ico gihugu ziriko zihura n'ingorane zikomeye mu gihe gitigiri c'abandura kiyuma ciyongera. Ikiza ca Ebola kivugwa cyane cyane mu seruko bwa Kongo kikaba kimaze gutandukira n'igihugu ca Uganda, kimaze gutangaza ko hari abamaze kuhaziga ubuzima. N'inkuru ya Abimana Chancellor. Abajejwe amagara y'abantu muri Kongo bavuga ko abantu 121 aribo bamaze kumenyekana ko banduye Ebola mu ntara zitatu zo mu seruko bw'ico gihugu. Abantu 17 nabo nibo bamaze kwemezwa ko bishwe n'ico kiza, mu gihe abantu barenga 1000 aribo bikekwa ko bamaze kuyandura. Hari n'abandi bikekwa ko bishwe n'iyo ngwara bashika ku 238 ariko bikiri mu matohoza. Isharamwe mpuzamakungu gita amagara y'abantu OMS rivuga ko umutekano muke utegwa n'intambara z'imigwi twaje ibigwanisho, ukubura ibikoresho bikingira abaganga, gutevya gusuzuma muri laboratoire hamwe no kuri ibibanza byo kwakiriramwe abagwaye bituma bigorana guhagarika ikwiragira ry'ico kiza. Mu bamaze kwicwa n'iyo ndwara kandi harimwe abaganga 6 bayivura. Naho ibintu biriko birunyuka, abategetsi baratangaje inkuru nziza idasanzwe muri ino ndwi, aho umugwayi wa mbere yari yemeje ko agwaye Ebola yakize maze arasohogwa ibitaro. Hagati aho urongoye OMS Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus yitezwe muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa kane kugira ngo agirane ibiganiro n'abategetsi ba Kongo hamwe n'abafatanya bikorwa mu rwego mpuzamakungu mu vy'amagara y'abantu. Mu butumwa yashize ku rubuga X imbere yo gushika Ibunia, yasavye imigwi yitwaje ibigwanisho iri mu buseruko bwa Kongo kwemera agahengwe k'intambara k'igihe gito. Avuga ko abaganga n'abandi bajejwe amagara y'abantu bakeneye gushika mu mutekano ku bantu batewe n'ico kiza. Urakoze Chancellor. Umutetsi wo muri Leta Zunze za Amerika yavuze ko ingabo z'iki gihugu ziri mu seruko bwo hagati zarashe zikamanura drone zine z'intambara za Iran zari zibangamiye umutekano hafi y'umuhora wa Hormuz. Avuga kandi ko ingabo zarashe n'ikigo cyo kubutaka gijeje kugenzuza drone cyo mu kisagara ca Bandar Abbas, zivuga ko cariko gitegura kurungika drone ya gatano. Ku ruhande rwayo, ishami ry'igisagara ca Iran kijejwe gukingira ubutegetsi bwa Islam ryatangaje ko ryihoye mu kurasa ku kigo c'ingabo za Amerika mu karere, ariko rikaba ricavuze aho ikigo giherereye. Hagati aho, Kuwait, kimwe mu bihugu birimo ingabo za Amerika muri ako karere, yavuze ko yasambuye ibisasu vya misile hamwe na drone byari birungiswe ku butaka bwayo. Abantu nibura 10 bare bahitanywe n'igitero ca Israel kunyubakwa iri mu gisagara ca Gaza mu masaha yitereye kuri uno wa gatatu nk'uko bivugwa n'ibigo by'ubuvuzi muri ako karere. Israel ivuga ko cari igitero carondera intwazangabo y'umuhari Hamas mu karere, akaba yashingwe uno munsi. Inkuru ya Yolande Nel ari Yerusalemu, mumva mu ijwi rya Anne Marie Wemiza.
Amashusho mashya yagaragaje inzu y'abaturage yangiritse bikomeye iri mu mujyi rwagati wa Gaza, kimwe n'amahema yabimuwe yarari hafi aho nayo yasenyutse. Mu baguye muri iki gitero harimo abana 5. Umwe mu batangabuhamya yavuze ko aba bana 5 barimo gusangira shokora bishimira umunsi mukuru w'igitambo. Amakuru aturuka muri ako gace avuga ko muri icyo gitero haguyemo umwe mu bayobozi b'umutwe wa Hamas uyoboye ingabo mu gace ka Gaza ari kumwe n'umukobwa we. Ibi byabaye mu gihe cy'amasaha make nyuma y'igikorwa cyo gushyingura umutegetsi mushya w'ingabo za Hamas wari uherutse kugabwaho igitero na Israel nyuma gato yuko uwamubanjirije yishwe. Mu minsi ishize Israel yakaje umurego w'ibitero igaba muri Gaza, ni mu gihe ibiganiro hagati yayo na Hamas bikomeje kugorana. Iyi ni BBC gahuza miryango ku isa 10:35 batumira amateco tubandanya. BBC gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Ujeje imigenderanire mpuzamakungu mishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya Kaja Kalase avuga ko Uburusiya gushika ubu bucerekana ko umugambi w'amahoro muri Ukraine ataco ububwiye. Kaja Kalase ashimangira ko guhagarika intambara atakinze gusabwa ari ngombwa imbere yuko haba ibiganiro n'iki gihugu, kandi ko Uburayi butazokwigera buba umuhuza atagira ahengamiye. Ivyo bivugiye mu nama y'ashikiranganje imigenderanire ibihugu by'ubumwe bwa Buraya, aho Ukraine yashyize ku masezerano n'igihugu ca Sweden cemeye kuriha indege z'intambara 16 zo mu bwoko bwa Gripen hamwe n'izindi 200 izogura muri ikazoza. Abanyeshuri nibura 16 bahitanywe n'umuriro wadutse mu nzuraro rw'ishure ry'abigeme muri Kenya. Abandi barugwa muri 100 bakomeretse muri uwo muriro wadutse mu ijoro i Gilgil mu karere ka Nakuru. Mu 2024 isanganya nk'iyo ryarabaye mu ntara yo hagati mu gihugu muri Kenya rihitana abana 18. Abategetsi ba Kenya bavuga ko amatohoza bandanya. Inkuru ya Jean-Claude Mambutsa. Inkongi yahitanye ubuzima bw'abanyeshuri mu rukerera rw'uyu wa kane yigabije inzu bararagamo mu ishuri rya Utumishi Girls Academy riri mu gace ka Gilgil mu ntara ya Great Rift Valley. Leah Serem, umubyeyi wo mu gace ka Nakuru ufite umwana wiga mu mwaka wa 4 w'iri shuri, yavuze uko yamenye iyi nkuru mu masaha 8 y'urukerera. Tulikuwa na wasiwasi kwa sababu hatukuwa tunajua kama watoto wetu wako hai. Twari dufite ubwoba bwinshi kuko tutari tuzi niba abana bacu bakiriho. Mu marira menshi twaje kuganizwa n'abakozi ba leta badusaba gutuza nk'ababyeyi. Batubwiye ko hari abajyanywe kwa muganga n'abandi bari baburiwe irengero muri iryo joro. Kubw'amahirwe umwana wanjye twashoboye kubonana mu masaha 3 ya mu gitondo. Yaramarira y'ibyishimo dushimira Nyagasani. Ilikuwa na majonzi ya furaha sana kumshukuru Mwenyezi Mungu. Igipolisi cyavuze ko abana babarirwa mu mirongo bari kwitabwaho kwa muganga, bamwe bakomeretse ubwo bageragezaga guhunga ibirimi by'umuriro. Dr. Collins Malaru wo mu bitaro bya St. Joseph Rift Valley yavuze ko bakiriye abana bajya kuri 68 bafite ibibazo bitandukanye kuva ku bushye bworoheje kugeza ku mvune zikomeye. Among the 69 we are able to successfully mu banyeshure 69 twashoboye kuvura abashika 61 baciye bataha. Twabashonye bisanzwe, turavura ibikomere, twongera turanaboha abahinyagaye. Twashize mu bitaro abanyeshuri 8 bakomeretse cyane. Turakeka ko 7 muri bo bashobora kuba babonetse uruti rw'umugongo, ariko ibipimo ntibirabyemeza. Spinal injuries which are yet to be confirmed by MRIs. Inzu yafashwe n'inkongi y'umuriro yari icumbikiye abanyeshuri bagiye kuri 200. Abakozi bo mu rwego rw'ubutabazi bafatanije n'igisirikari ndetse n'inzego zishinzwe guhashya inkongi bahise batabara muri iryo joro. Bamwe mu banyeshuri ngo bari bahungiye mu duce twegereye ishuri kubera ubwoba. Umupolisi mukuru Masudi Munyi yavuze ko ari gukorwa igenzura ryimbitse kugira ngo hamenyekane ingaruka zikomoka kuri iyi nkongi. Amashirahamwe yegeranya imicafu akora mu gisagara ca Bujumbura tubahiza amasezerano yegeranye n'abanyagihugu agiye guhagarikwa. Bishikirizwa na Buramatari ntara Bujumbura nyuma yo abanyagihugu baba mu makomine atandukanye yagize iki gisagara bidoge ayo mashirahamwe atubahiza amasezerano bafitaniye. Inkuru ya Patrick Waso. Igisagara cha Bujumbura kirimo amashirahamwe menshi akora akazi ko kwegeranya imicafu itandukanye. Yagiye aragirana amasezerano n'abanyagihugu y'amahera bariha buri kwezi.
nayo akaza gutora iyo micafu burindwi canke ku misi bumvikanye. Ariko ayo mashirahamwe hari ayatubahiriza ayo masezerano, bigatuma imicafu iba myinshi mu ngo, ibishobora gutera ibibazo bitandukanye harimo n'indwara. Ntibadutoreye yarara nk'uko twavyumvikanye, batubwira yuko batora kabiri mu kwezi, ariko hari igihe batora rimwe n'igihe badatora. Nk'ubu kwezi guheze ntibigeze batora, nuko kwezi urabona yuko kuriko kurahera ntibaratora. Uwoza agasiraba muhira uza gusanga ari yararigereza kure, inyo ziratanguye kuza ziraza ziza aho tutekera. Ubu tugiye kugwara n'ingwara tutazi, ingwara zivuye ku isuku rike canke ingwara ziva ku iryo yarara nyene batadutorera. Kubera kubura aho bata imyanda, bamwe banyagihugu bavuga ko bibaye vyinshi babisuka mu nzuzi no mu mirima iri hafi yaho baba. Tubita impande y'uruzi kugira abarima bashobore kubitabiza mu mirima yabo, gusa n'abari mu murima abari hasi mbere benshi baraca babiturira iyo byabaye vyinshi. Abarundi barayamaze bati uvunitse amenya gucumbagira. Uyu mufasoni atashimye ko tumuvuga izina ryiwe, yahisemwo kwimba Nyabarega ahaba. Jewe kibazo naragikemuye iwanje nivye Nyabarega, ivyo bitonorano vyose nshiramwo, nkaca nza ndashirako ivyatsi hase muri gazo, nkaca nshirako bica biba amase yo gutabira uduterwa ntera, ivyamwa ntera mu rugo. Umwe mu bafise ayo mashirahamwe atora imicafu ntakana ko bishika nibubahiriza ayo masezerano, ariko avuga ko bitegwa nibura y'igitoro hamwe nuko bamwe banyagihugu batabariha ku gihe. Eric Sabomukiza ajoje igisata c'ubudandaji mw'ishirahamwe Bujumbura Cleaning Company. Hariho abo usanga dufitanye amasezerano ugasanga ntibarishe ku mwanya nk'uko twabisezeranye. Abo rero batarishe batuma intege zicika canke inguvu zikabanke, rugira umurindi w'ibikorwa ubandanye ugenda neza. Bakumva kandi ko n'ibikorwa bafise bitegerezwa kuba birihirwa amafaranga, kuko hariho abo usanga bafise n'imicafu mbere na myinshi ugasanga bavuze bati ntangaya, ugasanga bumva ko botanga amafaranga make. Buramatari w'intara ya Bujumbura aremeza ko ico kibazo c'isuku gihari kandi ko akizi. General Major Alois Ndekengurukiye aragabisha amashirahamwe atora imicafu ngo kuko ibihano biri mu nzira. Hariho amwe muri ayo mashirahamwe bona yuko igikorwa biyemeje batari kwakirangura neza, aho usanga begeranya amafaranga mugabo hageze kuza gutora iyo micafu ugasanga ivyo bumvikanye n'abene gihugu sivyo bariko barakora. Bumvikanye ko baza nko kubitora nka kabiri canke gatatu mu kwezi, ugasanga baje rimwe. Turaronka imyidogo y'abene gihugu, hanyuma twarasavye mbere abajeje intwaro ba mustanteri, abashefu de zone, abakuru imitumba, abo baba baragiraniye amasezerano babonye ko batariko barakurikiza ivyo biyemeje, ko basavye yuko ayo masezerano boyahagarika bakagira amasezerano n'abandi bo kwiyemeza kubikora neza. Igisagara ca Bujumbura gifise ikibanza kimwe gusa kizwi aho iyo micafu yose yegeranirizwamwo, kiri muri zone Buterere, komine Ntahangwa, ariko ico kibanza kiri hafi y'imihana. Abahaba bakaba badahengeshanya gusaba ko cyo kungururizwa ahandi. Urakoze Patrick Waso. Mu Rwanda mugwi RSSB Tigers waronse itike yo kuzokina urukino rwa nyuma rwo muhigama ya BAL utsinze Al Ahli yo mu Misiri mu rukino rwa mbere rwa kimwe ca kabiri rw'irihiganwa riko ribera mu Rwanda. RSSB wari wagiye muri izo nkino usubiriye umugwi wa APR utashobora kwitaba iryo higanwa kubera ibihano Amerika yafatiye igisirikare cy'u Rwanda. Inkuru ya Ibe Bucyana. Abo ni abakinnyi b'ikipe ya RSSB Tigers yo mu Rwanda mu byishimo byinshi nyuma yo kwesura igihangange Al Ahly cyo mu Misiri mu mukino wa kimwe cya kabiri muri Beka Arena i Kigali. Tigers yatsinze ku manota 106-97 mu mukino wa nyuma final. Tigers izahura n'ikipe iza gutsinda mu wundi mukino wa kimwe cya kabiri uza gutangira ku isaha ya saa moya z'i Kigali, ugahuza ikipe yo muri Angola Petro do Luanda n'ikipe ya Al Ahly yo mu gihugu cya Libya. Iyi ni nayo ifite igikombe cy'umwaka ushize. Umukino wa nyuma uzaba ku cyumweru. RSSB Tigers niyo kipe ya mbere y'u Rwanda igeze ku mukino wa nyuma wa BAL.
Tigers yinjiye muri irushanwa rya Basketball Africa League mu byumweru bike mbere yuko imikino ya nyuma final y'iri rushanwa itangira i Kigali. APR Basketball Club niyo yagombaga kujya muri iri rushanwa riterwa inkunga n'abanyamerika ariko ivamo kuko ari ikipe y'igisirikare cy'u Rwanda kandi cyafatiwe ibihano na leta zunze ubumwe za Amerika ku kugishinja gufasha inyeshyamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku isaha 12:44 igashora mu Rwanda cyo kimwe n'inyagitonga ati mu Burundi abakunzi b'urunana w'ingwanyo. Rero akizabwiza umubyeyi w'ukuri uko ibye na Chris bihagaze. Mukobwa Jana akomeje guhotera abana yibyariye. N'urunana. Uvuze ngo ikikaze? Ubwo ibyo uvuze wabisubiramo? Nonese ko muduha akazi kenshi kandi dushonje. Nawe reba ukurura urutebo ruremereye rutaranyajyaho ifumbire. Nawe reba ukurura urutebo ruremereye rutarajyaho ifumbire. Ubwo rero burashaka kureka kujya gukora ngo bwirirwe buziranya rurembo yose bwibaho bugeze ngo bunsebye. Mwibeshye sha ndabahondagura ku buryo ejo mutazabyuka. Ntabwo twanze akazi nuko zibaho wanteza rubwawe. Yego ko mana yanjye. Mukobwa ja. Waramutse. Ubwo se kuzindutse uvuga nabi none uyu munsi urira bimeze bite wa mubyeyi? Wandetse wa mubyeyi uko ubyaye n'ababyimenyera. Oya nukuri ntiwabyaye nabi mukobwa ja. Aba bana saho kwitunganya ngo bajye kwiga ko ndeba bafite ibitebo bagiye. Bagiye gutunda ifumbire bayijyana mu rutoki rwo kwa Ruremesha aho nabonye akaraka. He? Ukumva ari byo subwo ngubwo mukobwa ja. Ni uburenganzira bwabo rwose. Ahubwo ni itegeko ko umwana wese uri mu kigero cyo kwiga bari mu ishuri muri aya masaha. Abasaba kwa Pascal rero abo nabo mu bahaze wa mubyeyi we. Uko bareba uko nta nubwo mbasha kubabonera ibyo barya ngo bahage. Nawe ngo ndabohereza mu ishuri. Mbese ubwo muri make cyemezo waragifashe. Abana bawe nyine ubwo ntago bagomba kwiga. Ariko se nshuti y'umuryango uragira ngo mbigenze nte? Ndakubwira ko no kubona icyo barya ari bahate nawe ngo kwiga. Ubu ndeba Pascal yarabantanye. Abantana ntarabona imbaraga zo gukora uragira ngo mbigenze nte? Uko byamera kose rero uburenganzira bw'abana bugomba kubahirizwa. Mukobwa ja. Ibibazo byawe na Pascal mushaka uburyo mubikemura kandi vuba. Kuko uretse no kwiga aba bana bakeneye kuba mu rugo rurimo umutekano. Ibyo sura bimbwira ngo mbikore iki ko ari Pascal. Wibeshyera pe. Sibahonga washano. Yesu we. Ngaho nyumvira nawe nk'ibitutsi urimo gutuka umwana koko. Gutuka abana, kubakubita, kubakurura amatwi, kubima ibiryo, kubaraza hanze n'ibindi bihano bibabaza umubiri n'umutima. Ntago bituma umwana areka amakosa mukobwa Jana rwose. Niba umwana akosheje, muganiriza umwereke ikosa yakoze n'ingaruka zaryo. Utanamuhutaje. Bizamufasha kurireka bimufashe kutazanarisubira, hagaruke mu nzira ubundi mugira imibanire myiza kandi n'umwana kure neza. Arewe umwana akora ikosa mu byinirire rero. Umva yamwe ba. Nimugire vuba vuba. Mugire vuba mwitunganye ntago mbasiga hangamba herekeze mbageze ku ishuri. Yewe we kazehe we ngwina dukarabe vuba vuba tujya kwiga. Dore baracyuhaye. Ubwo se muhiye mushyotari ngo mugiye kwiga. Ubabwira cyara bagura ibikoresho mudafite. We urinde ushaka kunkuriraho urugi. Ni jewe. Mbese ni mwebwe. Pascal, wayikise. Waraye mu kibindi, waraye mu biki? Irigura ryamura urasinziriye nta n'ikibazo ufite uragona ya masaha kandi uzi neza ko inzu yanyu utarayishyura. Kanyabungo kuri umwarimu, uba wanahembwe wagiye uruhira indushyi nka Pascal koko. Ariko niba mpembe ntibikureba kandi. Sibyo? Nafashe inguzanyo nubaka inzu zanjye ngo zijye zingoboka mbone ayunganira uwo mushahara wanjye. Sinazubaka indushyi nka Pascal. Nyine rwose nubwo wumva ngo nanyoye nta gacupa kamwe mba naguze ubundi abavandimwe n'inshuti bazi uko mbayeho bakansengerera. Ibiraka byo byarabuze burundu. Pascal windeshya pe. Windeshya. Ndabizi neza kubona ibiraka. Rero twumvikanye kuzajya unyishyura buri ntangiriro z'ukwezi. Urumva? Dore wamaze kwinjira mu kundi kwezi utarishyura ubushize nawe urabizi. Ariko rero ubu noneho mbirimo neza mu gihe gito. Nukuri ndaza kubikemura. Ariko umuntu udasiba icupa buri mugoroba utambuka ku muryango wanjye wasinze ugira ngo sinkubona kandi ubwo koko Pascal. Kucyo ushaka kumbeshya buri munsi. Sinabikubwiye koko. Nukuri baransengerera. Ariko bagusengerera, wakwisengerera. Genda shaka amafaranga y'inzu yanjye kandi byihuse. Nukuri byinshi. Rwose Kanyabungo ntiminsi mike ndabikemura ni mama y'Imana. Nta minsi mike nguhaye Pascal. Umva ngo twumvikane nyine. Ndakumva. Nguhaye amasaha 12. Bivuze ngo uhereye isaha
ndatangira kubara ujye kwira wanyishyuye ubwo se urumva koko ngewe ayo masaha ariko uzi ko hari abandi bantu benshi bashaka inzu yanjye Pascal wumva ngo waye kugeza nimugoroba n'ubu utaranyishyura urayisohokamo kuri jya ugira impuhwe ariko ego ubu se kukubaza niba amakuru numvanye mugenzi wacu ko iyo porogaramu yo kudufasha kwihugura mu rurimi rw'icyongereza ihari byari gutuma unyuka inabi gutyo koko niba nawe wabyumvanye budesiyana rero genda bigusobanurire maze undeke ariko rero ushobora kuba urwaye ntukuri pe ntacyo ndwaye ndi muzima ikindi gihewe mu cyongereza ndiyizeye ari sipikingi ari rayitingi nta kibazo mfite abafite ikibazo muyakurikirane nyamara rero reya ngo ni porogaramu nziza yafasha buri wese kuva ku rwego ariho akajya ku rundi kandi izadufasha gutanga uburezi bufite ireme ahako se mama nk'ubu mu by'ukuri wavuga ko ari icyo umpamagariye utari kwihanganira kumbwira nimugoroba nafite impamvu ikomeye nanjye sinaguhamagara aya masaha ariya ariko uguzi ko umusaza yamenyesheje imiryango ko umukobwa yabonye umufiyanse none bakaba bamubaza igihe ubwo buzabera mama ibyanjye na Chris ni mu biturekere tubiberekere rero maze muzagire mutya mu dutureho ibintu tutiteguye ninjye uzi uko nkeneye Chris mu buzima bwanjye mama ku buryo nambwiye ngo ngende tubane nta bukwe nabisamira hejuru anemeye kuntera inda namwemerera nishimye cyane niko se muko uko mbwiye iki kushaka kubana na Chris wo nta bukwe kushaka kubyarana nawe gusa umbwiye iki mu by'ukuri nkubwiye ko mukunda cyane kandi ko nifuza kubana nawe vuba kuruta uko mwe mubitekereza none se nyine urabura iki Chris niwe ugenda bigura intege mama niba navuga ngo urukundo rwe rurakonje sinzi uko nabyita pe uko byamera kose ndakubushije mwana wa uramenye ntuzishyingire ngo ubane n'umuntu utaje iwanyu gusaba no kuvuga urabyumva mutanasezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko turi hafi kuruhuka nkabona akanya nyuma y'ibizamini bya leta nzashyiramo imbaraga ndebe ko byibura yanyemerera kugera aho iwacu wumva se ahubwo tangira ubu ngubu bishyiremo imbaraga naho ubundi se yahinduka uwo baseka ku musozi w'inahangaha da bamusekera iki se mama ubu mu rungano rwanjye n'inge jyenyine ukiri umukobwa gusa uretse kuri no muri bake cyane basigaye da ariko so yari yatangiye kubwira abantu bose ko yabonye umukwe kandi w'umuherwe unayoboye ikigo nderabuzima cy'aho ngaho i Nyarurembo nk'ubwo ibyo yabivugaga yabitumwe nande koko bite kuje kundeba muza nje kukureba nyine ngo wihute tujye kurya uragenda wikurura kandi tugize amahirwe yo kubona ibiryo mana we muza nimbigeraho ndabirya ndabihamye kuko nijoro ntabyo turi bubone ni ukurya ibya saa sita na nijoro ejo si ubwo nguzi ko tuzacika mama izi so zagaruka iwacu kuhadukura akazi uragira ngo tujye kuyimusaba se reka ariko mfite ubwoba ko mama ashobora kutubuza kugaruka kwiga akazi nese uko nta bikoresho dufite ubundi bazakomeza ko twihanganira vuga ko tugiye no kurya kandi amafaranga y'umusanzu basaba ntayo iwacu batanze cyo kibagirwe muza mama ntayo azatanga papa ntituzahaba ngo tujye kuyamusaba papa wacu se ko tutazi niba akina Binyarurembo niyo mpamvu ibyo uyu munsi tugomba kubirya nk'aho tuzapfa ejo uzi ko uvuga ibintu nk'iby'abasaza akazi ubundi si imiruho y'iwacu ntiyadusajishije ubu ngiye mfite ubwoba ko nubwo ejo nagaruka bansubiza inyuma sinirire ariko muzazi ko waho twumva yaduseka kubera iki kaze ko tubabajwe no kurya kurenza kwiga ni uko kwiga umuntu ashonje nabyo ari ikibazo ariko no mu ishuri nicayemo nk'udahari uzi ko nanjye ari uko ntitwakwirenganya ariko hashize igihe kinini tutiga pe uzi ko mwarimu yavugaga singire n'ikintu na kimwe numva we sinaguseka rwose none se ko tuzi uko mu rugo bimeze mama wacu ni nk'aho adashobora gukora kubera impanga papa yarigendeye ninde uzatugurira ibikoresho muzahara arambazara none se uragira ngo mbaze nde ninde uzatugurira ibikoresho ngo nubwo twaza kwiga tugatsindwa ariko tujye twibonera ibyo kurya bya kumanywa usiko ntari nzi ko uzi gukaranga ubunyobwa gutya reya ubundi se ugira ngo ni njye wabukaranze kiri ni icyanga cy'ubunyobwa bukaranzwe n'umuntu w'inararibonye nyine ninde we nyoko bukwe mabukwe buhe we mama wanjye yewe ako si ubwo icyo utumva ni iki umukecuru yategetse ngo ubu bunyobwa nturare utabugejeje ku mukwe wanjye oke reka mburire icyo rwose urye rwose ndi bumuhamagare mubwire ko wabukunze cyane umunshimisha wese ahubwo ko udakoramo
cyangwa uragira ngo utabuncura nabyo ahubwo reka ndebe ibyo mba nkora ahangaha nta yindi myenda se wameshesheje ngo nsige nyigutereye ipasi ndumva ntayo ahubwo akiri ubu ngubu nshyiraho mu kabati nzabukomereza hejuru ariko kiri nk'ibi biba ari ibiki koko ibikireya aka kajaketi ni akanyesi ndakazi neza mbwiza ukuri iyi jaketi ya nyesi yageze hano iti ese ko itagira amaguru ngo yizanye urumva yahageze iti mbwiza ukuri Chris we mbwira niba nyesi asigaye aza hano nk'uko mbyumva ese kuba nyesi yansura hari ikibazo reya yarayaje rwose nubwo atahatinze rekera aho ngaho urakoze rekeraho kiri ubu se ko yasize ijaketi ye hano mu ruganiriro mu cyumba yahasize iki koko garukiraho ariko reya wirengera rwose nabuzwa n'iki gutekereza ngo ngere kure mbibona n'amaso yanjye ko wasubiranye na nyesi kiri mwarasubiranye ahubwo ntushaka kubyemera ariko buriya rumara inkwi umubonamo iki gituma udashobora kumureka burundu kiri kubizi neza ko hari abandi bagabo banganya imyaka nawe bamutekereza nka semana babyaranye ubu mushakaho iki koko ariko se amagambo yose uvuga nayo ikireya ndayavugishwa nawe kiri nawe udashobora kubona ko hari abakobwa bato beza bagukunda bakwemera kubura n'ubuzima bwabo ku bwawe ubu ntubibona koko ndi umuseri bateri mugenzi wawe sinigeze nshaka sinigeze mbyara ndagukunda wowe wenyine ariko urarenga ukantendeka koko kiri ukambangikanya na nyesi uriya utubyaye koko nizere ko utarambiwe pasika ngaho mbwira noneho ndahugutse ariko niba ugifite abakiriya nta kibazo ntakomeza nkagutegereza Nadine ntari rwose uzi ko wagira ngo ntubona pasika ntubona ko ari wowe usigaye hano wenyine noneho rero reka nkubwire uko nteganya gukora ikirakumpaye nibyo nshaka kumva rwose ngaho mbwira icya mbere nzatira umuhituzi wacu megafone yego ubundi njye mu isoko mu isantere aho bategera amamodoka n'ahandi hantu hose hahurira abantu benshi hanyuma se nuhagera nimpagera rero dore agakoryo hariya hirya iwacu i Nyarurembo hari umugore mwiza cyane witwa Nadine abafitiye cyayi na ndazi abafitiye agatogo mu gitondo abafitiye akaboga n'ibindi biryo byose biraryoshye cyane azi guteka ateka neza nk'uko ari mwiza yo niko se pasika iyo ndirimbo si ubwo uza wamamaza ibyo ncuruza gusa pasika cyangwa uza wamamaza n'ubicuruza mva nawe urabyumvireka ndayikunze pasika ariko rero Nadine hari ikibazo mfite kirebana n'iki se pasika urumva nyine maze kuguhimbira indirimbo kandi ni nziza ni ukuri pe ariko se nzamamaza kuteka neza ntararya ku byo watetse koko ni ukuri ako kantu ukigeho none se urashaka ko bigenda gute nyine wari ukwiye kunyarurira maze nkarya nkijuta nkazabyamamaza neza mbizi ejo uzaze musogongeze ariko se n'ibiryo urabisogongeza bihoshye inzoga koko pasika ntabyo nzi ntaho mbizi ariko ndagushimiye pe ni ukuri none se kudataha pasika ibyo twavuga ntitwabirangije ngenda Nadine ugira ngo ntugupfa kugenda sha pasika utegereje iki nizere ko nta kintu utegereje kuko rwose izo gahunda sinyizikora pe nazivuyemo ngaho da izihe gahunda se kandi Nadine reka kwijijisha pasika abagabo ndabazi ubu nta kintu utegereje ushobora kuwutekereza ko nkicuruza kandi narabiretse rwose niyemeje gukoresha amaboko yanjye yego baba rero niko ye reka ibyo sinigeze nanabitekereza Nadine nuko nigumiye hanyine ngo amasaha y'icume ngere ku kibahima cyanjye kwa Kanyabungo baharyamye kwa Kanyabungo se mufitanye ikihe kibazo urabivuga se urabizi wa mubyeyi we byagenze biteze ni ukubona abantu bagenda Nadine we ngaho uriya muvuna muheto ngo ni umwarimu yankodesheje inzu ye ariko araye ari bunyicare ku gakana nyishyuza nk'aho ariho ateze amakiriro nukumva kuba uri umwarimu rero byatuma kureka ukaba mu nzu ye utamwishyura kandi rero ubatse urya neza pasika pasika arazihisha Kanyabungo kugeza ryari ntuzacikwe n'ikiganiro urunana cy'ubutaha ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango urunana development communication mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo
uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783181064. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. kwigeraho ni ukwandika ijambo urunana. tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'urunana twumvise mu cyumweru. icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha. ni na hano rero turangirije amakuru yacu yo kuri uno wa kane yarahagariwe na Latifa Mutesi, muhinga bw'ivyuma yari Davis Mwasaru. Bana bankukina nabashikirije nkaba ndabashimiye ndabipfuriza kuronirwa aho muherereye.